Hashize igihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko izashoza intambara ku Rwanda, narwo rukagaragaza ko izo mvugo zidahatse ubusa, ko ariyo mpamvu rugomba kurinda imipaka yarwo. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Patrick Muyaya, yongeye gusubiramo ko igihugu cye gitekereza ku gushoza intambara ku Rwanda. Amagambo ya Muyaya ashimangira ibyo u Rwanda rumaze igihe kinini rwereka amahanga, ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite umugambi wo guhungabanya umutekano warwo, ndetse byakunze gushimangirwa kenshi na Perezida Tshisekedi, binasubirwamo n'umusangirangendo we uyobora Uburundi, Evariste Ndayishimiye aka Neva. Ni amagambo yajyanye n'imvugo kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye gukusanya abarwanyi b'imitwe itandukanye irimo na FDLR, bahabwa ibikoresho n'amafaranga, ndetse batangira gutera ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ingero ni ibyagabwe mu karere ka Musanze mu mwaka w'ibihumbi 2019. Muyaya ubwo yari kuri France 24 yagaruye imvugo ishaje imaze imyaka 2 yuko u Rwanda ari rwo rushyigikiye umutwe wa M23. Ni mu gihe hashize imyaka irenga 2 rwaragaragaje ko ibyo ari ibinyoma bisa byo kwihunza inshingano ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kibazo cy'umutekano muke kiri ku butaka bwayo. Ibi yarabishingiye ku kuba M23 yarambuye ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo Centre ya Minova, Rumbishi, Numbi, Shanje kugeza tariki ya 21 Mutarama 2025. Yavuze ko ingabo z'u Rwanda arizo ziri gufata ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu atigeze atangira ibimenyetso. Umunyamakuru yabajije Muyaya niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora gushoza intambara ku Rwanda, asubiza agira ati intambara turi kuyitekerezaho rwose tubirimo. Aya magambo ya Muyaya aje akurikira ubundi buhamya bw'abahoze mu mutwe wa FDLR baherutse gutoroka bakishyikiriza u Rwanda, bavuga ko ingabo za Kongo zibaha ibikoresho n'ubundi bufasha kugira ngo batere u Rwanda. Uwitwa Ishimwe Patrick yavuze ko bababwiraga ko nibarangiza gukubita M23 bazaza gufata n'u Rwanda. Mugenzi we witwa Niyitanga Gervais nawe yahamije ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo FARDC arizo zababwiraga ko bazatera u Rwanda. Ati iyo twabaga tugiye kurwana, uwitwa General Juste yaduhaga amabwiriza yuko tugomba kwitwara ku rugamba, akaduha amasasu, ufata machine gun, RPG cyangwa mortier akayifata. FARDC niyo yabiduhaga tukajya ku rugamba ikatubwira ko tuzatera u Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru muri Werurwe 2024, Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rudafata izi mvugo za Kongo zo kurutera nk'amagambo ari aho asanzwe gusa, ari nayo mpamvu rukaza umutekano ku mbibi zarwo. Icyo gihe yavugaga ku byavuzwe na Tshisekedi byo gushoza intambara ku Rwanda. Ati kuki ntabifata nkomeje? Ati ntekereza ko adafite ubushobozi bwo kumva ingaruka z'ibyo avuga nk'umukuru w'igihugu. Ati kuri nge iki ni ikibazo, ati ni ikibazo gikomeye nkwiye kwitondera no kwitegura guhangana nacyo. Bisobanuye ko ijoro rimwe ashobora kubyuka agakora ikintu utatekerezaga ko abantu bazima bakora. Nyuma yo kwakira indahiro z'abadepite muri Kanama 2024, Perezida Kagame kandi yatangaje ko u Rwanda rufite uburenganzira bwo kwirindira umutekano nk'ibindi bihugu, mu gihe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FDLR byashaka kuhungabanya. Muyaya yatangaje ibingibi mu gihe Colonel Nanga w'ihuriro AFC M23 we yamaze kubatangaza ko bagifite intego yo gufata Kinshasa.
perezida w'ihuriro AFC ry'imitwe ya politike n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ariwe Colonel Nanga we yatangaje ko intambara yabo igifite intego yo gukuraho ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buri i Kinshasa. Ni ubutumwa yatanze kuri wa 22 Mutarama 2025 mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite impungenge ko abarwanyi ba M23 bashobora gufata umujyi wa Goma nyuma yaho bafashe centre ya Minova ku itariki 21 Mutarama 2025. Umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo waganiriye n'ikinyamakuru Libre cyo mu Bubiligi yatangaje ko bamaze gutsindwa iyi ntambara kuko icyo bari gukora ubu ari ukugerageza guca intege abarwanyi ba M23 aho kwisubiza ibice bambuwe. Yagize ati twatsinzwe intambara, ati ubu turi mu ntambara yo guca intege, ati twaratentebutse bigaragara rwose, turi kugerageza guca intege umwanzi uko dushoboye ariko nta mpamvu tugifite. Ati abasirikare ntabwo bahembwa, nta ntwaro zihagije bafite, bagaburirwa ibiryo bike. Colonel Nanga yasobanuye ko abarwanyi babo badahanganye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko ari abanyekongo bene wabo. Asobanura ko ahubwo bahanganye n'ingabo z'u Burundi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, bo bigaragara ko bagifite imbaraga. Yagize ati ntabwo turi kurwanya abasirikare ba Kongo, ati ni abanyekongo nkatwe, atabanzi bacu bafite imbaraga ni ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR. Perezida wa AFC kandi yasobanuye ko nubwo ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO n'iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC ziri kubarwanya, nazo atari umwanzi wabo. Umwe mu baganga ukorera muri Bukavu yagaragaje ko mu gihe cya vuba M23 ishobora no gufata uyu mujyi uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuko ubutegetsi bw'iki gihugu budashize umutima kuri intambara nubwo bubeshya abaturage ko bakwiye kubwizera. Yagize ati leta iri kugerageza guhumuriza abaturage ariko ntabwo bakiyizera. Abaturage bakomeje kunenga Felix Tshisekedi, bagereranya perezida wacu ujya kureba umukino w'umupira w'amaguru mu gihe umujyi wa Masisi wafashwe. Bamugereranya na Zelensky wibanda cyane ku ntambara yo muri Ukraine. Umwe mu bacuruzi wo mu mujyi wa Sake nawe yanenze perezida Tshisekedi, ati uyu munsi ari i Davos mu Busuwisi, ejo azaba ari muri Afurika y'Epfo mu kwizihiza isabukuru y'amavuko y'umuvandimwe we. Ati twe turi Isake mu birometero bike werekeza i Goma, tubona inyeshyamba mu marembo yacu. Colonel Nanga yasobanuye ko koko abarwanyi babo bafite umugambi wo gufata Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose, bagakuraho ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi bukomeje gusenya inzego zigize igihugu cyabo. Yagize ati intego yacu iracyari ugufata Kinshasa, ati dushaka kubohora Kongo yose, dushaka kubaka iki gihugu, tugakuraho iyi leta isa n'itariho, ati dushaka kubaka byose, igisirikare, polisi, ubutabera, imiyoborere, mbese ibiri kubura uyu munsi byose. Uyu munyapolitike kandi yakomeje agira ati turi abanyekongo, twashoje intambara kuri leta ya Kinshasa itubahiriza inshingano ifite ku banyekongo ahubwo igakorera abenshi mu baturanyi. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafashe intera mu gihe perezida Tshisekedi yanze kugirana ibiganiro bitaziguye n'ihuriro AFC M23. Yayise umutwe w'iterabwoba, anasobanura ko ibiganiro n'iri huriro ari ukurenga umurongo utukura kandi adashobora kuwurenga. Ibi byose biri kuba birashira icyasha kuri ONU hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihamaze imyaka irenga 20 impfabusa. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
bariruhukije ubwo babonaga iwabo hoherejwe ingabo zibarirwa mu bihumbi zari zinjiye mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUC. Batekerezaga ko amahoro yari yarabuze agiye kugaruka. Ibyo byabaye inzozi kuko za ngabo zari zitezweho kurwanya interahamwe zahindutse FDLR hamwe n'abandi bahuje nazo ingengabitekerezo ntacyo zabafashije, nyamara zari zigifite ibikoresho bihagije birimo indege z'intambara, ibifaru n'imbunda ziremereye. Ubutumwa bwa MONUC bwavuguruwe mu mwaka wa 2010 buhinduka MONUSCO. Yasabwaga gukora akazi kenshi kurusha mbere kuko imitwe yitwaje intwaro n'iyiterabwoba ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yariyongereye. Amarira y'abaturage atemba buri munsi. Perezida Paul Kagame mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku itariki 9 Mutarama 2025 yibukije ko mu byajyanye MONUC na MONUSCO mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo kurwanya FDLR, ariko kugeza ubu uyu mutwe ugihari kandi ukomeje guhungabanya umutekano w'abaturage. Ati imwe mu mpamvu MONUSCO iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko mu by'ukuri yagombaga gukemura ikibazo cya FDLR yakomeje guhinduranya amazina imyaka myinshi, ariko nyuma y'imyaka 30 ubajije ONU icyabaye, icyo bakoze mu myaka 30 ishize, za miliyari 10 z'amadolari bashoyemo, ati ni ikihe bakwerekana bagezeho? Ati ni ugushinja gusa u Rwanda ibintu byose bibera muri Kongo. Kuva mu Gushyingo mu mwaka w'ibihumbi 2021 ingabo za Uganda ziri mu bikorwa byo kuziba icyuho cyasizwe na MONUSCO binyuze muri Operation Shujaa yo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu myaka y'1990. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Kurayige ubwo yakomozaga kuri raporo z'impuguke za ONU ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bw'umwihariko ku bikoresho bigezweho ADF ivugwaho kugura, yagaragaje ko muri izi raporo hahimbirwamo impamvu zatuma MONUSCO iguma muri iki gihugu. Brigadier General Kurayige mu kiganiro Face the Nation cyasohotse ku itariki 17 Mutarama 2025 yagize ati Loni ikwiye guhimba impamvu zatuma iguma muri Kongo. Mbivugiye mu ruhame, bari muri Kongo kuva mu mwaka w'1960 kubera iki Kongo n'ubu nta mutekano ifite nyuma y'imyaka 64 ONU imaze muri Kongo. Ati ngira ngo iyo uri mu bucuruzi usuzuma inyungu yabwo. Uyu musirikare yakomeje avuga ko abasirikare ba MONUSCO ari abakerarugendo. Ati twe tubita abakerarugendo b'abasirikare kubera iki? Ubutumwa bwa ONU bwahenze cyane kuva bwabaho nubwo muri Kongo. Ati kubera iki hariya hakiri intambara? Akomeza agira ati ntekereza ko amakimbirane yo muri Kongo ari umusaruro w'ingabo za ONU zoherejwe muri Kongo. Akomeza agira ati gereranya n'ibyagezweho n'ubutumwa bwa AU muri Somalia. Ati ibyo bikwereka ishusho y'uri gukora. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ryagaragaje ko imitwe yitwaje intwaro yishe abasivile 1235 mu burasirazuba bwa Kongo mu gihembwe cya mbere cy'uwo mwaka, kandi ko abenshi biciwe hafi y'ibigo by'ingabo za MONUSCO. Ingabo za MONUSCO zirebera kandi zifite inshingano n'ubushobozi bwo kubarindira umutekano. Harimo 636 biciwe mu ntara ya Ituri, 541 biciwe muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na 58 biciwe muri Kivu y'Amajyepfo. Icyo gihe hari hashize imyaka 3 abasirikare 3 n'abakozi 2 ba MONUSCO bashinjwe gusambanya ku ngufu abagore bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare barimo uwo muri Romania, 2 bo muri Afurika y'Epfo, abasivile bo bari barimo uw'u Burundi ndetse na Niger. Nubwo bahagaritswe
ONU yakomeje gushyirwaho igitutu igaragarizwa ko ubutumwa bwayo ntacyo bumaze. Ubugizi bwa nabi imitwe yitwaje intwaro nka FDLR yakoreye abanyekongo cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi bwatumye abahoze ari abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 basubukura urugamba bashinja ingabo za MONUSCO kubatererana, nyamara zivuga ko zifite ubutumwa bwo kubarinda. Umuryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu wagaragaje ko FDLR yishe abaturage bagera kuri 732 kuva muri Mutarama kugera muri Nzeri mu mwaka w'ibihumbi 2009, inashimuta n'abandi benshi. Raporo zakurikiyeho zagaragaje ko uyu mutwe wakomeje kwica no guhohotera abanyekongo mu buryo butandukanye. Ibikorwa bya FDLR byarenze imbibi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko kenshi ubwo yari iturutse muri iki gihugu yagabye ibitero bitandukanye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda, ubwo yicaga abaturage ikanangiza imitungo. Kimwe muri ibyo bitero harimo ikiciwemo abanyarwanda 14 mu karere ka Musanze hari mu Kwakira mu mwaka w'ibihumbi 2019. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 abanyekongo bakoreye imyigaragambyo mu mijyi itandukanye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basaba MONUSCO kuva mu gihugu cyabo. Harimo 43 bishwe n'inzego z'umutekano za Kongo ubwo zabakumiraga, mu gihe komiseri ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri ONU Volker Turk yashimangiye ko bari bafite uburenganzira bwo kugaragaza icyifuzo cyabo badahutajwe. Ariko kandi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasaga naho yumvishe icyifuzo cy'abanyekongo, iteguza ko ingabo za MONUSCO zizava muri iki gihugu bitarenze mu Kuboza mu mwaka w'ibihumbi 2023. Nyuma yarisubiye ibyimurira mu Kuboza mu mwaka w'ibihumbi 2024, ariko nabwo yarabihinduye nyuma yaho ibihugu bigize akanama ka ONU gashinzwe umutekano bigaragaje ko guhagarara k'ubu butumwa bikiri kure bitewe n'uko umutekano uhagaze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yasobanuriye inteko rusange ko muri uyu mwaka wa 2024-2025 MONUSCO iri gukoresha ingengo y'imari y'amadolari y'Amerika, akaba yaragabanyutseho 13.7. Ukugabanyuka kw'aya madolari kwaturutse ahanini ku kuba mu mwaka ushize MONUSCO yarakuye ingabo zayo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.